Assalamu alaikum. Ардактуу Кошкор каналынын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар амансыздарбы? Бүгүн 2020-жылдын 5-декабры. Биз Баткен областынын Караван мал базарына келип калдык. Бүгүнкү баалар кандай болот? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Эскерте кетебиз. Бүгүн күнгө ишемби? Көңүздөр комментарий калтырып жазгансыздар. Базардын сыртында болуп аткан реалдуу бааларды көбүрөөк тарттып. Биз реалдуу бааларды көбүрөөк тартышка аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Лайк басып, видеону бөлүшүп коюңуздар. Базарга кирбей эле базардын сыртындагы болуп аткан отундун дагы киле сатымбы? 7000 сом кеми бар деди. Болушу 5500бү? Колго тиери. Ne bu aga kaç kanal? Бошко бар. Киле сотундун колго тиерини 5500 сом кеми бар деди. Канча түп бар бул жерде? 7 түп. Ушундай отун издеп жаткан болсоңуздар, эсинин номерин калтырып өтөм. Номер 0704 менен 92 97 51 номерине кайрылсаңыздар болот. Базардын сыртында чөптөрдүн да бааларын билели десек, тилекке каршы ээси жок экен. Эгерде саман пресс издесеңиздер, экранда көрүп турган номерлер менен байланышыңыздар. Саман пресстин ээси номерин жазып коюптур, өзү жок. Чөптүн ээси бар экен, 250 сомдон деди данасы. Турушунаса кеми бар да. Турушунаса кемит беребиз деди. Андыктан чөп издесеңиздер 0220 72 кандай? 0220 72 26 31 номер менен байланышсаңыздар болот. Бул кунажын уялынып туруп бооз экен. 52 000 сомго мына базардын сыртына алып чыгышты. Торпок канча болду? 20. Ургаш торпокту 20 000 сомго мына алып кетти. Эскерте кетебиз. Бүгүн доллардын курсу 84 сом 80 тиын болуп жатат. Кой канча болду кой? 10800. 9800 сом. Булчу? 6700. 6700ге алыныптыр. Бу базардын сыртында дагы ушул койлор баа болуп жатат. Кайсынысы баа болуп атат? Мына чоң койдон сырткары бул 3 экен. Боякта 2 барбы? 2 бар экен. 5-өөнө 42500 сом баа берип жатыштыр ушул жерде. Бул Кочкорбу? Koçkor. Кочкор 6500ге алыныптыр. Улактар канча болду улактар? 2250'ten 2250 сомдон алыныптыр мына улактар. Аралаштырып эле, бошко бар. Аралаштырып эле тартып кете беребиз. Мына базардын сыртына алып чыгып жаткандарды. Бул чоң кочкор да алыныптыр. Канча алынганын да билип өтүп кетебиз. Канча болду кочкор? 16. Ушул кочкор 16 000 сомго алыныптыр. Кой канча болду? 8 кочкорбу? Ургачы кой экен. 8 000 сомго алдык деди мына портерге. Лабого жүктөп жатышат ушурда. Бул саанды да билип кетебиз. Базардын сыртына чыгып турган эркек торпогу менен. Бооз бекен дагы. 74500 дедиңизби? Канчаны тууган үй экен эми? Hem iyisi ekini dedi, 3'lü tuğan olmuş gerek. 2-3 тууган үй экен. Kaça oldu? 74500ге алдык деди мына ушул саан үйдү. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мына базардын алдына дагы келип калдык. Лечки дагы алыныптыр, 6500 сомго алыныптыр. Чыккан тартабыз деп турабыз, бирок азыраак чыгып жатат. Базардын сыртындагы өтүктөрдөн дагы тартып кой деп комментарийге калтырышкан. Мына өтүк каяктыкы ушул биринчи турган? Өзбекстан канча турат? Жүнү жок экен, 1300. 1300 сом. Мына жүнү барларычы 2000ден бу каяктыкы жүнү бары? Özbekistan. Өзбекстан. Мына улактын өтүгүчү 4000. 4000 сом.
Ama Rossiyski bersalar bor. Rossiyskiy bersalarning baholarichi? 1200 ming so'm. 1200 ming so'm. Rossiyski nelar bor? Spisovkalar, mana qalin shimlar ekan. Shimlar qanchadan endi? 600-700 dan. Shimlar ele u. Sizler aytdingizlar, bozorning sirtindagılar tartib qo'yishlar deb. Mana sizlarga ko'rsatib ketdi chiqarishimizga ulay. Eğer de uşulardı izlep çatkan olsanızlar ES'nin numerini qoldirib o'tamiz. Baylansanızlar bo'ladi. 77 ming. 0777 minin 31 75 31 75 52. 52 numerini qayrılыңызlar. Neler var? Palatkalar. Palatkalar qanchadan qancha so'mga chayin? 2000'den. 2000'den qancha adamlık? 2 o'rindiq. 2 o'rindiq 2000'den. Bu echki da qalın chiqib keladi. Qancha qolindi? 5800. 5800. Serke mi? Ya yetki. Echki mi? 5800 ga oldik dedi echkini. Bunda basın biraz. Tekevi ne bu? Echki mi? Serke qancha oldu? 6,5 oldu. 6,5. Uy qancha oldu uy? 55 oldu. 55. Boz bu. Boz uy 55 ming so'm oldu. Boshqa var. Qo'ydi da olib chiqib ketadi. Qancha oldu? Ha? Qo'y qancha oldu? 8400. 8400. Qo'chqor bu. 8400 bo'ldi dedi shul qo'ydi. Uloq qancha oldu uloq? 3. 3 ming so'm qoldi uloqqa. Bunajınların da bağlarını biliyoruz. Kaç oldu bunajın? 39. Boz bu. Ha, bergan. Qancha bo'ldi? 39. Bunusu 38 ming so'm qolibdir. Bunajın chekib olatadi. O qancha oldu bu? 45 oldu. 45. 45. 45 ming so'm qolibdir bu bunajındağı. Na hurmatlı görüşçüler, biz pazarın içine girip aratağız. Uşul bağ olup çatat. Emneken kança bağ verişti bunu da biliriz. Qancha baba oldu? Kança veriyor taslar? 500. Kança? 30.500. 30.500. Az ver. Bunacın mı? Bunacın. 30.500 so'm uçurda bağ verip çatçatına. Az naz verdik. Qancha bo'ldi? Kichine torpaqlarında bağlarını bilip ötüyoruz. Urgaç torpaq bu. Kança bağısı? 22. Kançaga vermediniz? 18,5'ga. 18.500 so'mga bermedik dedi. Kichine torpaqlardan başlayız. Pazarın içinde. Bu torpaqların bağları qanday? 20'dan 20 ming so'mdan kemi var ekan bularning. To'qizqalar alınıptır. 118 ming so'mga juvuni alınıptır buna. Pazardan al chiqib ketchat. 59 ming so'mdan to'g'ri keldi. Mana kichine torpaqlarni ko'p javob turadi. Qanchada o'tasiz? Ushuni da 18. 18. Qanchaga bermedingiz? 16'ga qanchaga berasiz onda? Beraveradida 16'ga kini qo'shsa beradi ekan-da. Bunisi-chi? 28. 28 erkek torpaq bu. Buga qanchaga keldi? 25 ga bermedingiz. 25 ming so'mga berilib o'tdir. Bu torpaqlarning da bağlarını bilib o'tamiz. Bu qora torpaq erkek urg'achi bu. 20 urg'achi erkek mi? Bunisi-chi? Ulan erkek. Erkek. Ulam 20. 20 ming so'mdan kemi var dedi şu torpaqlarni. Baylag'an o'ratat 30 ming so'm qolibdir. Bo'z uyda qolibdir. Qanchani tug'an uy ekan? Birinchisini ham tug'at ekan. 51 ming so'mga olinibdir. Mana uchurda egileri aqchasini hisoblab chatchat. Bu bağ olib chatat. 33.500 so'm berib attir. 35 ga yo'luna qo'yib ber deb so'rab chatchat. Bal düştü umatı öyle. Erkek torpaq ekan. Qancha verdingiz o'shanda? Boshqa bor. Boshqa var. Mashuga ot olganiga 1,5 ming payda bersem 5 ming payda beresin deb o'tadi. Endi o ne qilaman endi? Ko'rib turibsiz. Mana o'sha yerda o'sha erkek torpaq bağ olib chatadi tuğanlar. Bu yerda da bağ olib chatadi. Qancha oldi? 48.
48 ming so'mga alınıp tur. Mına 50 mingnin tegereginde buqa tart degenlerge. Uşul torpaqtagı bağ erkek yaşına jetilek. Qancha verdingiz? 500 Qancha verdingiz? 37 37 ming so'm uchirdi, bağ verip жатышıptır. 37 ming so'm bağ verip jatatınlar. Iyisi 40 ming so'm qaldı dedi. Alarman 37 ming so'm bağ verdi. Bir yaşın tegereginde buqa satılıp turuna 50 ming so'mga satılıp turuna. Görüңүздөр. Çoğurak bir yaşarın tegereginde buqaların da bağlarını biliriz. Qanchadan bular? Akboz buqanı 50 ming so'm kemi var dedi. Bir ikisinde 40 ming so'm kemi var dedi esi. Bulardan da bağlarını biliyor otuz. Qanchadan sırap otuz bularga? 45 mingden bolsa satamın onu. 45 mingden alıngan mı? Alıngan. Alıngan dedi. 45 ming so'mdan gelse satamın dedi esi. Onu 90 bergenge satып берем. 90 ming verse satı veresiz. Kemi yok. Ha, men arzandap ketdim Allah'ım. Kamçakalarni postu javob qo'yib. Bulardan da bağlarını biliyoruz. Bulardan bağları qanday? Erkek mi bulardagı? Bunlar erkek. Bağlar 32'den de otağız. 32'den qanchadan suradı? 26 jarım. Bazarga girip kelayotganda 26 yarımdan beribedingiz. Jeş berdiler bazarda. 26.500'den berbedik dedi şulardı. Buların da bağlarını biliyoruz. Qanchadan ekan bular? 75. Juna mı? Juna 75 ming so'm kemi var dedi. Uşul erkek torpaqta bağ olup jatat. Qancha oltat uşul? Qancha yurtas? 41 jarım. 41.500 so'm uşul erkek torpaqqa bağ verip jattır. Bu torpaq boşqa var. Bu torpaqın bağısını da biliriz. Qancha ekan bağısı? 35. 35 ming so'm dedi. Bularning bağlarını da biliyoruz. Biraz çoğuraqtar eken, baylay turgan, jemge qo'ya turganlar eken. Qanchadan bağlari? Bu yokoni aytayimchi, addelni aytayim yokoni. Ekoni aytingchi. Yokoni 90 ming so'm. Ekoni 90 ming so'm. Kami var, Ekoni 90 ming so'm kemi var dedi. Qadamjoyi Boshqa var. Görüңүздөр. Pazarlarda. Bu torpaqa bağ verip çatçat. Qancha yurtat? Qancha yurtas? 30 ming. 30 ming. 30 ming uçurda bağ verip çatıştır şurada erkek torpaqa. Biz bu qanda bağısını bilsek. Qancha ekan şunun bağısı? 50. 50 ming so'm kemi var ekan. Qanchaga berilbedi hem bazarda? 43 yarım. 43.500 so'mga berilibdir. Buni da baylasa bo'la turgan buqa ekan. Buqanlarni, uşularni ko'p so'rab jatasizlar. Qanchadan ekan bularning bog'lari? 110 juna. 110 ming kemi var ekan. Qanchaga berilbedi onda juvi? 97 ga. 97 ga berbedik dedi. Kişine qo'shsa beriladimi ham 97 ga? Bu Qashqa buqanda bağısını biliyoruz. Qashqa buqaların qanchadan ekan Qashqa buqalar? 45 mingdan kemi var. 45 mingdan kemi var. Üçöv teng. Üçöwdan. Bu kişilere ekan qo'p. Aqchasi 40 kemi var. ha, o'shani ayting. Bağlardı görüңүздөр. Uşulda bağ olup jatat. Qancha bo'ldi taşında? Qancha berib o'tadi? 38. Berbedingiz? 38 ming so'mga berbedik dedi. Mına urmatlı görүүчүлөр, ушунча erkek torpaqlar o'spirimlerdi alıp baylap qo'yishibdir uchurda. Bazar kızı. Erkek torpaq qancha puli? 28 dan. Qanchaga berbedinglar? 27
25'ke 25 bin so'mga bermedik dedi buna iesi. Bu alındı. 28'ge alındı mı? 28.500. 500 daha var. Urgaç torpak bu. Urgaç eken. Yemi erkek torpaklardan Gunajindarga geldik. Gunajindar kança eken? 30 mingden. 30 ming so'mdan kem var eken. Kançadan berilmedi şular? 24'ten 24 ming so'mdan bermedik dedi şu Urgaççı Gunajindarda. Bu Gunajin biraz çoğunrağı eken. Boğaz kança? 40. Kançaga berilmedi şular? 35. 35 bin so'm pazar bağı veriptir. Bu Gunajinda bilyotoz. Kança eken? Bağısı? 35 kan. 35 ken var. 35 bin so'm kemi var eken. Bozuylar bular. Kança ken berkisi? 65 tabi var. 65 ken var. Kançanın tuğan uy? Şu 4. 4-sini tuğadı eken. Narkısıçı? Markası bakkanға alıngan, бірақ boğaz çıkıp kaldı, pazarga çıkardık. Pazarga Soyulup çıkardınızlar. ketmesinler. Aha. Kançada otası ona? Oşon için eti var eken de onun. Ha, o 90 de otağız. 90. Kançanın tuğan uy bu lemi? O da 4 tutu otağız. Bulağı 4 tutup eken. Bakkan kaldık ele dediyesi. Boz çıkıp kalganına baylanıştı, pazarga çıkardık deydi. Kendin çıkarsın mı? Oşko var. Oşko var, oş. Yeni bala bağ olup jatat. 65 bin so'm bağ verip jatışatken. Kança litr sütü var? 4 litre sütü var. 4 litr sütü var eken. Kançanın tuğanı eken? 3 tutu var. Torpa urgaç eken ha? Torpa urgaç. Boz. Daha boz. Daha boz eken. 70 kişilik hem var koyu veren. Бұл боз uyda қалыныптыр 85 000 сомға. Үшті туған жақшы үй екен. Боз uy. Бұл боз uyda қалыныптыр 64 500 сомға алдық дедім. Ушурда байлап жатышат. Sağını izleyenlerge, sağınıların da bağların toxtalıp ötөбүз. Bağız kança eken бұл үйдің? 150 parodasıca. Россия. Torpağı erkek urgaç bu. Urgaç torpağı men kançan tuğan üyem? 3. Sütü köp mü? 7-8 litr. Sütü var eken 110 bin so'mga berbedik deydi. Uşunday uylarda alıp sağ içem desеңizdер. Байланышты телефон номерин калтырып кетебиз. Российский саалууларды сурап жатышат. 0550 49 39 номери менен байланышсаңыздар болот. Бул саануйга 102 миң сомго сатылып аптыр. Канча литр сүтү бар экен бул үйдүн? 8 литр. Канчаны туган уй? Torpa urgaç eken ha? 5 tuğan uy eken. Boz uy suraganlarga. Baz kança bunun? 75. 75. Kançaga bermediniz boz uydu? Yeme karşı. Yemi? 75 bin so'm kemi var dedi. Kançanın tuğan uy? Ekincisi. Ekini tuğma boz uy eken. Yani Sağın uyların da bağlarını bilip getiriyoruz. Kançanın tuğan uy bul? 3'tü. Baz kança? 110 bin kemi var. 110 bin kemi var. Özündele uylardan mı? Torpağı kança gündük? 10 gün. 10 gündük. Urgaç torpağı menen eken. Sütü kança ayamı? Sağoldu. 8 litr sütü var dedi esi. Sağını alıp sağ içem degenler. Sağınıların bağlarını görüңүздөр. Bunusuçu? Bunusu da loşal. Bunusu dele şol. Bunusu da torpa urgaç. Urgaçı. Kançaga geldi mi şununsu? 100 binge geldi at. 100 minge? 100 minge berilgen yok. Ha berilgen. 100 minge berbedik dedi. Baykalıp dursa gerek. Çoğun uylar eken. Bu çoğurak torpa erkek be? Erkek. Erkek torpa men sütü var bazı yok mu? 10 litre sütü var. 10 litr. Uşu turuşta 10 litr. Uşu turuşta uydun 10 litr sütü var dedi.
Bağız kançanda? 110 da otar. 110. Kançaga berilbedi? 90'ga. Kançan tuğan? 5-ci boğaz. 5-ci bolası men. 90 bin so'mga berilbedi dedi. Uşu turuşta uydun 10 litr sütü var dedi. 80 bin. Boğaz uydun bağısını 80 bin dedi. Kançan tuğan uy? 5'ti. Özüңüzdөн эле уйбу? Мурун сабап ичкенсизби? Канча litr süt берет эле? 7-8 bereti. 7-8 litr. 65'e vermeyeceğim. 65 bin so'mga berbey jetamiz dedi. Mына ети барларды, уйларды тарт дегендерге 56 bin so'm болуп тур. Мынаны канча дедиңиз? Bunusunu kança kalın dedi? 58 kaptı. 58'ge 58 bin so'm kalıptır. Bunlar hem soyuş bağıtında eken de bağılgan. Bağılgan. Kısırmanlar. Bunlar kunajınlar eken, kısır kunajınlar. Bunlar da soyuşka 73 bin, bunusu olsa uçunusu 74, bunusu 73 bin so'm kalıptır. 350'den Buna yetti bağılgan buqaları tart көрсөтүп кой дегендерге ушул экөө мына караван мал базарында сатылыптыр. Жаш кандай экен? Салигем 2,5 жашта экен, эме? 2,5 жашта буқалар экен. 193 миң сом. 193 миң сомго мына сатылыптыр. Бұл бұқадағы бағ болып жататына ұшырда 105 мың сом. 105 мың сом ұшырда бағ өріп жатқан ұшыл бұқаға. Başka yok mu? Навесте тартып атқанға біраз качествосы нашаррақ шешу мүмкін. 105 мың сом ұшырда бағ берді. Мына артында бағ болып жатат 106 мың сом. Мына 1000 сом дағы қошты. Сойыла тұрған бұқа. Мына 2 жаштан өткен Аберден Аңгус пародасындағы бұқа. Базарда учурда сатылды. 100 мың сомға қасаптар алды, соябыз деді. Мына 2-3 ай жем жауап шығыптыр. Торпағынан өзімдікі детесі. Бұл жерде дағы күштүү бағ болып жатат. Қайсыл бұқалар бағ болып жатат. Тақтайыз, ошқы бар. Allah bereketsin diyorsun. Var bereket. Yok kalek. Allah bereketsin. Ошқы бар. Қайсылар бағ болды өтіңіз? Екеу. Halis bulundun. Halis. Siz bismillahirrahmanirrahim bereket şunu. Bereket burada. Екі бұқа. Жуына бағ болып жатты. 74 binden bolu da. Мына шу екеуіні берді. Бири бұл, екіншісін дағы көрсетіп кетем. 149 мың сомға берді жуына. Бұл екіншісі. 149 мың сомға сатылғанына көп болдыңыздар. Жуына сатылды. Бұл бағ болтат. Баққаны өже сойғаны ма? Баққаны қайра бағылау ға? $70 мың сом бағ беріп жатамыз деді. Ейсі 80'ge bu. Hurmatlı görücüler, biz şunu menen birinci çıkarılışımızda karavan mallarına birinci çıkarılışımızda Cihit'tayız. Bugün Tislan Asker'de gidiyoruz. 5. dekabr 2020 günü Şembe. Aldıдағы демалыш күніңіздер көңілді болғансын. Лайк басып, бөліш қойуны ұмытпайсыздар.